Zdravo svima! Dobrodošli u drugu epizodu serijala o Zero Waste ishrani. Danas pričamo o bacanju hrane, jednom od većih ekoloških problema koji značajno doprinosi klimatskoj krizi. Da li ste znali da se svake godine više od trećine globalno proizvedene i jestive hrane baci? To znači da su protraćeni svi resursi, poput pijaće vode ili rada poljoprivrednika koji su je proizveli, dok se ispravna hrana gomila na deponijama i emituje štetne gasove. Da je zemlja, bačena hrana bi bila treći najveći zagađivač na svijetu, odmah nakon Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Ovom problemu treba temeljno pristupiti na više nivoa, a danas pričamo o tome šta vi možete uraditi u sopstvenom domaćinstvu. Najbolji način da jestivu hranu sačuvate od otpada je lak i svakoga može primijeniti. Tu hranu treba pojesti. Zamrzivač je ovdje vaš najbolji prijatelj, jer viškove možete zamrznuti u manjim porcijama kako bi uvijek mogli da odmrznete baš onoliko hrane koliko vam treba, bez potrebe da se išta baci. Neke namirnice možete pokušati da transformišete. Suvi hljeb zameljite u prezle ili iskoristite za poparu ili bruskete, a u višku supe možete skuvati pastu. Probajte da upotrijebite dijelove namirnice koje biste ranije bacali. Tako od srži i kora jabuka možete lako napraviti sirće, a suve kore mandarina koristiti za čaj. Bez obzira na okolnosti, dijeliti hranu sa drugima je uvijek dobra ideja. U trenutnoj situaciji, porodici, prijateljima ili starijim komšijama možete na pragu ostaviti ceger sa gotovim obrokom ili donirati konzervirane namirnice narodnim kuhinjama i humanitarnim nevladinim organizacijama. Konačno, analizirajte svoje navike. Da li uvijek bacite pola vekne hljeba na kraju nedjelje? Da li postoji neka voćka koja uvijek istruli prije nego što je pojedete? Pokušajte da uočite obrasce u svojim potrošačkim navikama, istražite koliko toga bacate i šta možete uraditi povodom toga. Nadam se da su vam neki od savjeta iz ove epizode bili od koristi. Pišite nam koji je vaš omiljeni način izbjegavanja bacanja hrane. Imate li omiljeni recept za to? Družimo se oko iste teme i naredne nedjelje, a do tada hvala vam na pažnji.